Assalamu alaikum, hürmetli seyirciler. Bu UATV biz sizlerge Ukrayna hakkında haber etemiz. Ukraynada cenkini toxtatmak ve siyasi mabüslerini azat etmek. Faler bunu Rusya prezidenti Vladimir Putin'den talep etti. Kiyev'den son Stop Putin's War in Ukraine aksiyasına Moskva, Riga, Milan, London'da ve Avustralya'nın Sydney şehrinde kol tuttular. Bu şehirlerde geçirilgen flashmoblarda iştirakçiler Rusya istilasını unutmamak çağıraydı. Bunun ellerinde şimdi Kırım, Donbas ve Rusya'da kanunsuz surette hapiste tutulgan Ukrayna vatandaşlarının suretlerini tutaydılar. Şu cümleden 12 yıllık hapis cezasına mahkum etilgen Ruslan Zeytulayev'nin suretini de işgal etilgen Kırım'da tutulgan siyasi mabüslerge kol tutup aksiyaları Rusya'nın paytaxtı Moskva'da da geçirildi. 3 milyar dolardan ziyade alazarda Ukrayna'nın Milli Kaparcılık'a karşı bürosu tarafından takikat etilgen cinayetçiler ziyanın cemi miqdarıdır. Bunu büronun matbuat hizmeti bildiriyor. Bu 2 sene içinde hafiyeler yüzlerce takikatını geçirdi. Çokusu büyük rezonanska nail oldu. Mahkemelerde 60 iş bakılı. Bundan da gayrı yakından Abu'da tıbbiyet kaparcılığı ile kuruşacak bölükünü peyda edecek olalar. Bloomberg Halkara Agentligi Ukrayna Milli Bankının yanı başı vazifesine geçecek namzetinin adını bildiriyor. Olarının malumatına göre memleketinin baş bankacısı yerine Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko Vladimir Lavrinchuk'unu tayin edecek ola. Onun namzetini Avrupa'nın gayrıdan Kuru ve İnkişaf Bankı da kol tuta. Şimdi Lavrinchuk Raiffeisen Banka valideresinin reisi ola. Yakında Milli Bank'ın başı yerine geçmeye hazır olganını bildirgen edi. Ukrayna'da yaşam maliyeti arttı. Endi çalışkan aile için 65 dolarını teşkil etti. 6 yaşına yetmegen balalar için 55 dolarını teşkil edecek. Bunun ile çalışmagan vatandaşlar için de para miktarı artırılgan. En azından 50 dolarını alacaklar. Bu sebepten nefakını gayrıdan sayıp çıkanlar. Dönüşümlerini 8 milyon pensioner duyacak. Pensiyon fonduna kaydetilgeni gibi her bir insanın maaşı farklı olacaktır. Bundan da gayrı cenk sakatlarını bakıp boyunca içtimai yardımının miktarı artacak. Bunun ile veteranlarga ve aile azalarına natsist takiplerinin kurbanları ve Ukrayna ogunde yararlı kazanganlarga da ödünçlerinin miktarı artacak. Bugün Ukrayna'da Halkara Emek Günü'nü kaydettiler. Uzun vakit devamında bayram sınıf kureyişinin timsali olgan edi. 1886 senesi Mayıs'nın birinde Chicago'da Amerika işçileri iş taşlaf aksiyasını geçiriyor. 8 saatlik iş gününü talep ettiler. Narazılıkның sonunda polisiya xadimleri ile çatışma yüz veriyor. 7 narazı öldürüldü, onlarca yaralandı. Bu facialı vakalarının hatırasına 1889 senesi Eylül ayında 2. Internasyonal Paris Kongresi her yıl Mayıs birinde numayışlarını geçirmek kararını çıkara. Birinci kere Halkara Emeklilik Günü'nü 1890 senesi Avstro-Macaristan, Belçika, Almanya, Danimarka ve İspanya'da kaydettiler. Bugün bayram dünyanın 142 memleketi ve teritoriyası kaydetili. Mayıs bayramları vaktinde Ukrayna polisiyası daha da dikkatli olacak. Şu sırada hukuk bekçileri cemaat yerlerinde nizamını nezaret etti. Sokaklarga koşma jayav patrulleri çıkan de bildiriler Milli Polisiyanın matbuat hizmetinde. Odessa polisiya xadimleri herkesten ziyade açık göz olacak. Anda polisiyanın her bir bölügü nizamını koruyacak. Teriklerinin ogunu almak ve şehirde vaziyetini bozmağa istegenlerge böyle fırsatını bermemek için politsiyada bildirilgeni gibi Ukrayna'nın hukuk koruyucu organları her an geçağırıvga hazır. Xavfsızlıkını temin etmek için vasta ve kuch yeterlidir. De bildiriyor Ukrayna İç İşler Nazirinin kenişçisi Zaryan Şkiryak. Evvelleri İç İşler Nazirliğinde Odessa'da 2014 senesi Mayıs 2'sinin yıllığına geçirilmesi planlaştırılgan kütlevi tedbirlerde terikçiler ve çatışmalarının olmasına yol verilmeyeceğini kaydetken ediler. Dilber kostümler, nazik anterler,
ойнақ шляпалар ве ретро аяқмашналар. Киев мерkezінде ретро-круиз акциясы кечті. 20 асырның башына айт костюмлерні киген вело юрушның иштиракчылары елыны Софиевска мейданындан башлаған еді. Анда колонна Украина пайтақтының мерkezінден кечіп, елжуларны айретте қалдырған еді. Тәдбір Киевде әнді 5-ші кере кечірілі. Тәшкелетчілері айры мевзуға айт аяқмашларыны ве дегері ретро мерасимлеріні Киевде дэйми суретте кечере. Я продумывала свой образ очень детально. Ось қияфетімні ұзын вақыт девамында уйдырып чықаным. Ретро-круизден ярым ел евелсі башлаған едім. Бұндан евелке вариант штан едім. Марлен Дитрихтен илхам алған едім. Ама насылдарым бір себептен саба фистан киемеге ве битамның әлдевенлеріні қыдырмаға қарар бердім. Киев шадырванларыны ишлетмеге башладылар. Буны пайтақтның шер мемориятының матбуат хызметі білдіре. Майысның бірінден меркези чешмелеріні ве Русанов каналындаки комплексны ишлетмеге башлайжақлар. Иншаларының чоқусында тамир ишлері кечірілді. Ярық рефақатыны қошты яда янарттылар. Киевның уч шардываны музыкалы олажақ Русанов чешмесі Украина милли операсы янындаки ве Мустаққылық мейдандаки шадырванлар янгырамаға башлайжақ. Глобус янындаки чешмені тантаналы суретті чәжақ олалар. Киевлелер ве шер мусаферлері ярық музыкалы шоуны сейреті білежек. Киев шардыванлары сентябрьнің сонуна қадар ишлейжек. Энтони Джошуа, Владимир Кличко или да бір кере көрішмеге азыр бұнын ақында VBA, Super IBF ве ABO версиялары бойынша. Ән ақыр юкте дүния чемпионы Украин боксчысы или ұрышында ғалебе қазанғанындан сон білдірді. Уруш Лондонның Уэмбли стадионында кечірілді. Башта украинлі устун чықайды. Фақат 5-ші раунд апансыздан Кличконың нокдауны еле башланды. Ама Владимир Уровға даянып вазиятны тузетті ве бірқач муафақиятлі ұжымны әткенеді. Ве 6-ші раунда Джошуаны нокдаунға йоллады. Ама он 1-ші раунда Кличконы аперкотны қачырды ве ондан сон озыны бір низамға кетіріп оламады. Нәтижеде IBF чемпионы Энтони Джошуа ве унванларны қазанды. Украина президенті Петро Порошенко Украина боксчына лайық ұрышы үшін недерлығыны білдірді. Ағасы Виталий Кличко есе Корошевны гладиаторларының ұрышы дүниеда әке ән яқшы боксчының ұрышы оларақ адлады. На мою думку, Володимир повинен був. Менімже, Владимир да зияды ашылуланмақ керек еді. Очоқ беклееве Джошуаға ұжыметмеге фырсат береді. Шымды талилетмеге қиын. Амма фикриме көре, файлже олмаға ве Джошуаға озуне келмеге имкан бермек керек еді. Владимирге файдалы олыр еді. Джошуаның алындан айретті қалған едім. Оның бұйық әділеріне баяғы оксиген керектір. О қадар фаал әрекеті чігіні түшінмейдім. Амма көргеніміз кеби чемпион раундlarında озуны güzel gösterdi. Bu dakikada sonki haber edi. Meni sizlerden sağlıklaşam UATV ile kalınız. Görüşkence. Sağlıkla kalınız.